MCA wa ward ya Municipality ni akathite utongeria bwa Gavana Mutuma akiuga noe Gavana wa mbere Burumeru kuririkana na gutea Imenti North na Municipality kirite bya kithirikari. Caleb Mutuma uria wari kambini akawira mbere yawe kwithirwa keberwa ugite ni untu bakweza na itibiu na ndiwe akethirwa agitetera thirikari ya Gavana mwanka muthia ni aririte kinya kungwa mauri kwa minister barantu ethinkia endekithite akiuga bakaba kurukia rukiri nikenda bambiriria ngugi ntuti kidi thirikari rashikurukiite ukanyumene tutona thirikari ingitegerete wandia municipality ta thirikari ya Gavana Mutuma ethingia ijite migambo yakwa indi ni MCA wandia Caleb Mutuma uria ugite thirikari wikurukite ukanyumene chithirite chikeba kurukira kagita kugaite indi thaiji ni bai munini wa Gavana uria nirinda kiome uria uciariri North Imenti agura na kinya giti kia waziri wa michezo akiuga ukambere ne barakaragata bwakaria bobisi batione kinya mbikire thirikari wikurukite tatu twikendi quarters. For the first time we feel that we are part and parcel of this government. Antu bagajochokia mathugano nyuma indarite ndoga thatu twikaraja gatekeepers twikaraja akatwitu yau akitwikitwe ngitine tubukarairie obisi wajuke thirikari bwana na tutatiga tubukariritie. But at the moment we feel that we are part and parcel of this government and our brothers and sisters can have a reason to be happy kugana na at least kwigintu tumbiko gwirirwa ko ni the MCA wa municipality ankwira antu beto ba municipality no ntwa iyo twene headquarters na thatu tutumba kwithwa itu supporting government na ekegikano ni mu support. We are supporting Mûtuma ethinkia 100%. Kingima waziri Gavana Mûtuma ethinkia bara rotere berigeri gukinya kirembunge ya Meru ntuku ya Alhamisi kiumia kijite kenda bakathujwa MCA Mutethia ariuga bakaba kurukia rukiri na wona banywa muma bambirie kurita ngugi orio ni untu gutena kagita kagutana no mwanka mumeru aritere ngugi kwa gita rere tigere bakurukie rukiri na the next day tatu tumare abo tuka launch mirandi tubamero twina murandi jwa youth jwa vijana bya bonda bonda bionde bya municipality jwa more than 10 million aja town na mugutano itubati ku launch murandi jwa itodithia murandi jwa cabros jwa youth jwa tukodithia kadithiria itumare twite tuju launch na Gavana Mûtuma ethikia itu launch murandi jwa urimi within municipality smart farming ira tukuthithia mantu poultry farming. These other things iri kwarirwa naja unnecessary to the people and we will not give anyone the opportunity whatever opportunity ejo twangaratania kairimu yake wiritigera na nande to yage siasa mberete kumira MCA Mutethia duwa katika gitaku akethira Gavana ethinkia ni mwegembe ariuga ke ni mumeru na nabati kwethira ke wakanya karitira mumeru ngugi tutikwandikwa Mûtuma mwegembe tutikwandikwa Mûtuma mutigania kaimu Imenti tuga Mûtuma ethinkia mumeru na naye weshimara kwethira mwana wa mumeru. Na if at all there is anyone who feels anything less of that, neje thatwe aturie twamwira bwaga nkurukina tigana mutano orite ngugi na nduga kukeja kwithwa wonu kuigwa kungenta buru ubati witwa angentera mwe kuroku kana angentera mukuroku mantu akweja guturingithia tuma kinkwa nantu bakendi kwambia turingithia thai. There is no one who will sit down and listen to that kind of noise nonto itonogi antu ibanogi tuchoke twitire antu ngugi nke report ratito sheweru weekendi reakwari eto ni mutuge kare.